se dopasti. Danas radimo ovaj izgled ovdje, znači Smoky Eyes sa ovim debelim izvučenim eyelinerom, bronzerom, rumenilom, highlighterom, crveni karmen, crveni nokti i to je to. Nadam se da će vam se dopasti, da ćete nositi ovaj izgled i možemo odmah da skočimo u tutorial, da vidite kako ja to radim, kakva je moja rutina i da, vidimo se poslije. Ćao! Dragi moji, pa da počnemo. Danas ćemo prvo početi sa Beauty eliksirom od Caudalie, da malo nahranimo lice. Nastavljamo sa Paint Pot od Mecca. Ima skoro znaku laganu kremnu teksturu i nanosimo na okice ovako na naš kap. Samo da pazite da što brže blendirate zato što je takva tekstura da se brzo upije i posuši. Sad uzmemo skroz malo i stavimo i na donji kapak. Ja preko toga uvijek koristim puder transparentni u prahu. Ovoga puta ću koristiti od Mecca. Oči su setirane i spremne za šminkanje, pa da danas ću koristiti dvije različite palete. Jedna je Urban Decay Naked Smoky, a za blendiranje ćemo isto koristiti od The Balm Cosmetics ovu, tako da možemo da počnemo. Koristim četkicu od MAC Cosmetics, ova fluffy četkica za nanošenje transparentnih boja. To bi bilo to, ovako. Sad ću malo zoomirati da bi lakše vidjeli postati ovu paletu od Urban Decay. I tu ćemo uzeti ovu tamnu boju koja se zove Black Market. To je ova ovdje. Sad izgledamo kao vještice, ali nema veze, mi ćemo sve to popraviti i napraviti da budemo lijepe. Ću nanijeti ovu svijetlu sivu boju da bih blendirala ove čoškove što nam je ostalo od tamne crne boje. I dobijete efekt. Sad ću nastaviti sa eyelinerom, isto od Mecca, gel eyeliner. Koristit ću ovakvu četkicu. Krenem uvijek negdje od sredine, ovako, zato što imam lakšu kontrolu. To izgleda i sad ćemo praviti ovaj zadnji dio. To izgleda. Sad ću uzeti ovaj isti eyeliner i koristit ću ga još za oči, za ovu donju unutrašnju liniju oka. Dio kapka.
ja koristim je od Lancome. Grandiose. Izgleda ovako. Ima malo onako ukrivitu četkicu. Oči smo sad završili. Možemo sad prijeći na lice. Ja ću sad koristiti ovu bazu od Chanela. Izgleda ovako. La Blanc de Chanel. Ja ću danas koristiti ovo iz razloga što ću poslije koristiti Giorgio Armani puder. I ovo mi se nekako najljepše salijeva sa njim. Sad smo toliko daleko da možemo staviti puder i ovo je, ja mislim, najinteresantniji dio. Ovog puta ću koristiti od Giorgio Armani ovaj tekući puder, zove se Luminous Silk Foundation. Foundation stick i stavim na ove dijelove ovdje. Od NARS Cosmetics. A za ovaj dio ovdje oko očiju uvijek koristim prst, zato što je puno bolji efekt. Lice. Ja ću uzeti ovaj Laura Mercier Translucent Powder.
Sad možemo prijeći na bronzer. Koristit ću bronzer od NYX Cosmetics. Danas ću koristiti ovaj blush ovdje od Benefit Cosmetics. Uzmem malo produkta, ovako, i nanosim. Koristiti prvo highlighter, ovaj od Revlon. Za usne ću koristiti crveni karmin od MAC Cosmetics od jedne Special Edition kolekcije Toledo, a prije toga ću koristiti još ovaj lip liner za ocrtavanje usana od Flor Marque u crvenoj boji. I prvo ću da ocrtam usne. Bih htjela pokazati još liniju koju sam koristila za svoje nokte. Koristim Alessandro International lakove i cijelu kolekciju za umjetne nokte i za prirodne nokte. Prije sam koristila liniju za umjetne nokte, a sad sam prešla na svoje prirodne nokte, tako da pravim samo tu gelish varijantu sa bojom. Koristim ovu Fiber varijantu za prirodne nokte. Znači Fiber Base, Milky and Fiber Top, a između naravno koristim crvenu boju u boji Secret Red koja izgleda ovako. To je ova boja što koristim, što je na meni. Ovako, dragi moji, nadam se da vam se dopalo. To je to sa moje strane. Make-up je završen i to je to. Vidimo se sljedeći put i ostanite lijepe i dobre. Ćao!